bimbi ni singa tambo ni tu da katale do ka kuni mula da bana tu tumbo me osebe kimdo adaba ena kemu indivi ena nomun karaba na ngoni turanga o Yesu Kristo e boro au katale adaba na kemu indivi ena nomun karaba na ngoni turanga o Yesu Kristo e boro au na numa me o kauti kenda tole stalemanda kina vida na singa na loma ni mata wango matai singa tambo ni duru watu na mata o saoti enda ba to kati ko me singa tambo ni ngoni era boy tabi kina na ngoni lutu ba Kristo e boro todo ko mera ba dina taka ni o Yesu etui ba dir no loma tu senga ne bondo mai na ngingim buka wanga sendo na ose e bondo na dona asa karaban dina taka tamata era ka osana idak sara na lube i tebita ana sing tambu e kene kene sing monici labo mai labo sari bali soro dina ni mani ke kai na bunu lome kuni botale e singa e ba sama ta kana bali soro bana dini sini biyo kani na dhaka e ba dori tigo bali soro kina bika e kile na monturanga o Yesu Kristo se Rausanga ni biyo kani na ibala dukali e baka dore tiko e bali soro wata keina matentu sama ni kalo wasoro ngole e kawo Yesu nongu bali tamango no bali masu do sabu kida menon rangar nan daw butako singa tu city singa boke lulu e kenaki di bawo kulti ko singa boke lulu singa tu city singa boke lulu era sa unge tiko na ngasi ni lotu merah bang mati Yesu enti na ngani siti bu makau tiku mai ona numa meu kai ke e bewe kanili na ilawaki watikir na ngasi ni lotu ke ba anjena sa so ang ngasi ni lotu sa kabatan nakabadir lolo mantuntu ay takila wir serangan ngasi ni lotu e kana i volta mari rusom kono era sapa sangrana ngam salang mer lawa kita Yesu-kina era ngai rere makir ni temata e kana gani resibi tu ba 2 milioni era songo mata tu me Jerusalem na i bobo era tu boli na singatam ona no me ba sara te ke muni ngas ni loto ni baro mo chiko mai sapa mando ta ke tu na so loto ba Kristo se wala ngai biti na be sai burubura baleta se ni biwe karitaki senga biyo karitaki na ilawaki kena ngasin lutu senga pakanto ni dona ngona mero biyo kan kena ona numa ni bimbi meukaya ena singa boke lulu talanga tukutu bimbi kele kena ena nona lumuta na ului Yesu na ngoi Yesu omer e kenaki ikotoma ko endona tama wewe ya pasita na ritandina ngai soa melumutu ki na ngoi Yesu Kristo sombo e senga ni bina kata o meri me kauto mai endona ka wale posa kilaile boy sini bina kata o meri me kauto mai endona ka chip line wana kalu kemuni na marama ni warotiko kumdona marama ni waroti mai na message ngoni kwa nanu mango nada na kemu indivi no mungaraba ngon turang o Yesu Kristo e kau Yesu na beiba no todo ko na do talo te na tuktungo e na ndau na numi e na ndau talo te ko meri na kai da kawa me kena indivi o tarongi ko adaba na kemu indivi e na no mungaraba ngon turang o Yesu Kristo bagraramba ona numa meu kane tukutuntina na non rambuna na marama era kauta mai na kamboi binaka memai bagamboi binaka takina na ngoi Yesu Kristo andora katale cheers beke mnina marama ni waroti mai na message matangani kwa na numa chiko no mu tutu bo marama no mu tutu bo randini vale no mu tutu bo marama na no mu songo lotu soro ndo kati na rambeni na marama ode kai mai. Even though we don't fight about gender equality within the church, it's important. Mokilana, dore tabi.
look so humble, perhaps look so insignificant to the disciples, to the Lord. This story will be told in memorial of her. Wow, sandura kata leya. Semua ibi. Utarong iko, warong cuma ini kuah. Apa bosan tak kamu tiba Yesus mekemindi? Tell me. Awak nanu mana tapi bimbi. Erando bakau ngair kena nama ramango. Erando reida, ensure. Reida bang matata. Menggarauni, mekakuni mboida ayam Yesus Kristus. Sedap. Kemindi bi rama-rama. Kemindi bi ngone lewa. Kau tamai ka quality kinolotu. Kau tamai na rongo binaka kinolotu. Kau tamai na kamboy binaka kinayango Yesus Kristo. The body of Christ ko alumu na kamboy binaka. We stand today as a united church. Sedang. Osini refer cinggo na quality perfume untuk kau tamai balilutu. Wana nabu serangaya, wana nabu nice. Yo koto main tu na, yo tokar main tu na perfume boy bina. The same quality. Bagador kena yang Yesus Kristo. Kuni bagador ngaki na yang ngomu. Bagador kena yang Yesus Kristo. Meuka bakanggo ni. Kebagan nam boy dah, rong dah. Na baba koslotu. Can I shift the blame to women? Most of the times they do that, you know. No na boy dah kena lutu. Dau kena kini songa. Atau kakasih lang kini. So nga dui lalai insignificant. Erang kain tu bakal liutaka. May ray dato na lutu, rong da na lutu, mboy da na lutu. Kuni kau ita kacung na lutu, kacung na yang Yesus Kristo. Kemundo na marama, kemuni na marama. Ni baru tu mana message sementan ko. Let me tell you this. No mu job. Garauna mekuni mboida na yango Yesus Kristo. Bosalem boskobo. I mean to say that, and I sing tamri tu dekatalikwa. It's not an optional. It's not optional. It is not an option. Sindora kain tinggi kina. Kayo Yesus Kristo nio Mary. Elumuta na yamona. Kapa dosa lumuta na salumuta kwa nungu lumu ni mani. Memboi bina kachikonga. Katali ni kuwa. Why do people look down on the body of Christ? Adaba rando medake na yango Yesus Kristo. Adaba lakutan kina yango Yesus Kristo. They move away perhaps because of the aroma, scent, perfume. Sa samba ni boy benak. They do not want to associate. Well, they maramendo biya pala tutu ascend them boy dabi boy kwa. Tell me. Do the same to your Lord Jesus Christ. Sino tu lebu, yang andau kela yang nambung ni tu lebu, sing ni masuk ni Yesus Kristo. Na sing arto amode kena non tise peli kabar, do bertawa do masuk. Lagu Yesus lagi masuk, lagu merdu samode tu ya butangan ni. Umasa kai kawal cing aku tu maram. Era kau tu main kamboy benak, era tu tangan ni do merdu bertawa ka masuk. They were sleeping. Kena tangan ni. Kanta na isong ni turang. Do dabuti ba kasama? Bagay video ko isong ni turang. Kotono. Ngay rito ka. Wadi makay may. Ya no to iba pa nga ray verto mati sipil. Sini mereka cinanta mo nang onongo. We are so close to the coming of Jesus Christ. Can we afford to sleep? Can we afford to waste time? Kanta na turang. Kanta na durko kunlo. Sirap. Menurut sahabat boy bina kata kena Yesus Kristo na maram. We ensure that will last through vigilant prayer. Singapura, lo tule butalanga. Yang andau kena kena. Na irengu bakal domo mula ka batoro chuta sa panaman turang Yesus Kristo mesuli ko ya dikit. Don't do that, raturanga. Na irengu kami dari do bakal na maram bikeda na turanga. Akhirnya ibu bakar reba ke para tangan ini nentuan tanda tangan. Saya tahu. Ni kuah. Saya rongo lebu cikgu na same sex marriage. Saya kap kasih silen jenengan. Kap kasih silen kap kasih orang cuta sampai cisu.
ena pa sila makina na bika kede kede ta baka na tangani ba tangani sani na kini kalau au na numa me bandi tangani kwa ena dona puno uli kena perhaps in the Yahoo News na gay movement, it's gaining momentum perhaps in the USA at the most au bia kai na ndondo na nganga na ireu ga ba dora ndo tangani kina ndo tangani sa kota mai na ka wa mandua boli ta ki to Jesu na to so mo tin siliva what for Ramadan kini ta mata rawat no chuta se ndo antali kina ndo alon ka seni tutung ro seni ending ro binaka ya meukaya ye meukatale au na bandi ta tunga kenda na turang Watch ni menda mana te muri menda lumuri tagi na lu saya do chiko nangau ne malu makin lu e lauro ni sona turang era mo itu nangau ndon mera mas kin nangau ne kadi bikin mas level nga doro bo na ngone lawa kurang kasi no tur tabi la mai e sa mo mara te chiko saru kami da no muso mi ngona kami da no bito kali batangane do ba tawa kami televisi e sa kami da la sa batangane Ona sini pasukan na tukungo kanda na tangan sino tulebu ena daw na numichunga that we betrayed Jesus Christ enough arota ana be kara bahador me sulikin na turang Jesus Kristo ena hal na chuta sa rochiko ko mai eda ba daw dibi tar na chuta sa era daw dibi na marama ni rabam boy bina tar na songo le notu ada ba daw dibi kina tangane Inta suli Yesus Kristo, angga indua kau, angga indua indi bisa rong dasar ngabiau. Vapa na kemu indi no mungkarapa na ngone turang o Yesus Kristo. Ngarabi ko ya, kaku disuli ko ya. Worship Him, don't betray Him. Abesu no ngone turang o Yesus Kristo. Sing warung buka. Alai bakko tina ko belatai ena ndau na numi kani itu na bitu na bosa ka bata orang turang Yesus Kristo eu wanna undundo beu na non robital no e ruo na turang rawa baka bata Yesus Kristo ndua au ndo kachu na tulo ko belatai ndua the unrepentant cross of sinners Sayang ni bisa ulo mana sa tamata da sa bakoti merota no na ibala sa bakasyo sa ni Yesunga don't do that sani matau rong na beu turang kay bau na numiau ni uni sala ko no ni maten tu endai nga dor tikin me partais kemni no so ni turang eta tamata da me rong be ko ni tuga when we have repent from sins santa bibu tu ni pakai injina man ndai bal da me rong kita ngango ni kabe o Jesu falachi di konga dor tikin partais I look forward to that seda mona na kikina ona na kita lagi nonton ka Lolo bira menumla ko kina wanu e baru ta no turang Yesus Kristo your choice avava ona ba dorra me kemu indivi ena maten ena nom graba no turang Yesus Kristo avava na kemu indivi na ngongo avava indivi ti no mi toka na nom graba na lotu wanu avava ngau tukina ambul no turang Yesus Kristo sa lebu na tang sa lebu na rawa Ewe wana uchuku vya unetika na elimu sabu lima ono luke wasi rosa blutul so marama ortoka amuri chiko era sanga ikene kebangun chika na elimu sabu lima yertu talangana lewa ertu salam bata kai mai kali ertu samuri ko ertu sarai tamana imbulu kene bala ne kena koto na ngona ertu sa leus talega barotaka esona kambo ibna ertu sarai den sama tu Yesu ertu salam ortu le barotaka membeleta na mati O masagay water dari kemulut nga marama wala nga koy. Erto sale ni sa poto Yesu no ni bulu. Vision, last scene that perhaps stuck onto their minds is a dead Christ. Dona Kristo, dona turangan, dona liu ni lotu o movement na ngona numa sa mati. Sanggali baru tak main, nabi kami berita nama. Pudi ini itu baru tak nama mati. Mati nona ngana kalau, sen itu baru tak.
sesuai taka cunga membrata non ramati anga itu aka waste time awakaoti no masu cisunga na non te bambula our savior crossed life to life endi kita melok dia tes ngona yeli tukina bongitul he was alive. Jesus lives. Angge rujur to bina ka mos kali rong meni bulbul asa ba do sabang kari ko kira sambul na ken ramalio na mati wo ye Alvina ka kimni na turang ken merang. Within no me mambula, is he a dead Christ? Is he a crucified Lord? No, he is a risen Lord. O quando sa tudo que tá na mati. Passa vandina dina taka na kaukawa nikalo e ulang baleta na kaukawa ne setan. Waktu mulai kau wati mena lo meni bikau melum e na numo setan melok te ko ne melum e lo ngani kiro setan. Tudo que mena manturang Jesus Kristo nikua. We celebrate Jesus Christ crossing life to life. E tako so mena mbula kinambula na manturang Jesus Kristo. Sombo. Dame dando mate que não dá bomboto. Não é malu que não bomboto. I'm worshiping a dead Christ. Porto rei da marama, nem lim sobre lima. Erto sa reina na imbulu que nem balbala ni que na koto na ngona. Sometimes we think Jesus Christ is still in the tomb. Non dei balbala e kaya. We are not so enthusiastic in worshiping the Lord. And the sin into hello kata-kata nandang grabe kalau nandang grabe tabi no manlud. Why perhaps your Savior is dead one. Kono doli ba sang ngara chu nambula, ena ken ramalyo na mati. Kono tambo ki Jisu bukan do kena. Berata na dawa. Jisu ya kaya. Na kalombo no na kalu nambula sin no na kalu na mati. Nung ito kan. O baro mo chu mai ni ko. Kana itu tumungo. Au nanu me kaya bi. Ibina puno apa sangkaran bulu cikin. Oh. Suata mata tambah ini bos bimbi. Non rapa sangkaran bula, rapa sangkaran marau. Nanuma. Nambula, life is where pleasure is. Nanuma na bos ay Paulo Betimodi. Osendua, au kaya Wira sanda muter marau, era sa matenga ni sa ambula lako. Sarauta me mate nonon da bombauta, berarti dalai basa karambulu juga na bono ni mate. Chutasa did that. He died. Sedaba. Eu do marau da tu sin kwa. Au marau ta no tutu wakadi me lu ni kalo. Au marau ta no tutu wakala lewi ni lotu ba Kristo, berarti na dama. Nongo bombolo sa ambula. And all who follow him will be like him. Raturan ini bengkar untuk butuh batu kata-kata. Kena inji. Erang doka yang soalnya nak dosuli ada kena kukawa. Tak kosong berambet. Sarang sarang dua. Sarang yang dola kor leka di virtual me gora sarang tu. Kau ertak kembang itu tambah bos bibi. Arasin turang arasin meram ni beng. Kadang lakuai. Era saban jinjina ta ka kadimu go nindo sa ta koso china batu kata-kata era sa ngai muru we ngo likewise and non rabi ba ngau ti patri sa sini de kamane ban er lakukin we go se mo titing kata-kata nganyo no tu ta tale mena mati ni sa tu ta go ti mena mati ngon turang o Jesus Kristo ata bara ke mo indibi na we kangu au na numa me ukaya ena bosan dondo enda mate bakayalo tiko enda bakasan ngangara songo enda lako na bei banua ni marau enda nanu mani tuki na nambula ona senga ni raidi Jisu Kristo bandua soaran dau bangar na ibortam merdo bimba tiki ni ibortam na ibono ngosa tukuni unga ibortam bogi Jisu kina. Submit your life to Jesus Christ. Let the Holy Spirit envelop you. You will meet him personally. Okay mana? Tak kaya untuk bunuh-bunuh ay pura-pura. Tak ko kemuno warong cuma ke kemuno-bunuh ando warong cuma ni tuk-tuk bina. Tamani peteli rando warong ni tuk-tuk bina. Lewe-lele ngai rongoda karapagator na bose Jisu. Rongoda. Kau cemesa. Do ka kun rongoda na bosa. Kang wala sawa.
do baka sewa ni kim do kina rongoda na bosa ni kalau baka dora ui garo kende ndam mate chiko ni ndam baka sang garambula bono ni mate. We come to church just to listen. We are not willing to do God's words. You are dead, my friend. You are looking for Christ in the wrong place. Let me tell you this. Just make sure kako ni baka sanggarambul na kaya ramalion masuk. Kemuni nakalo na tamay kimami. Kimami labata ni mami bawa binibina kabi kemuni ni uni sambula tali man mati. Binawali mo ni kimami sare ni kemuni odi ni uni sa takos o may nambula kinambula. Kimami na don mi kimami muri kemuni ni kimami na takos talaga bukake. Ni vingobi kimami baka tawani kimami na lomo ni tamu na turang. Mi kimami sa nomo ni indina. Kimemi na udui kimeni tanga, ni kimemi na mati kimemi na tuwa dekatale. Kimemi rawata na itiku watu orang aparta isu ni azakauti. Kina derobo mek kali bari. Kimemi masu na damu ni chisu ne bombola. Kimemi sakara watu no muni lolo male una kalau. Ni mami ni kuwa kana bengo na kenanga. Iyo meka ko sarani mo. Amen.